अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। और हम ज़िक्र करेंगे, जैसा कि मैं डेली सरकार की वीडियो को ही सिलेक्ट करके फिर ज़िक्र करती हूँ, तो आज भी हम सेम प्रोसेस के साथ हम लोग वीडियो अलरा टीवी पर जाकर सर्च करेंगे 40 डेज़ का अमल ज़िक्र रियाज। जिस किसी ने भी ज़िक्र करना हो मेरे साथ भी कर सकते हैं, और सरकार की वीडियो और अलरा टीवी पर जाकर डायरेक्ट सैयदी यूनुस अल गौहर की आवाज़ में इस वीडियो के साथ साथ ज़िक्र की महफ़िल कर सकते हैं अपने अपने घरों में। तो हम ज़िक्र शुरू करते हैं। सबसे पहले या मालिक गौहर शाही अल मदद, 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 या मालिक गौहर शाही अल मदद। रा रियाज 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 Rarias, 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 Rarias,
glorious, 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 glorious,
Rarias, 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 Rarias,
glorious, 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 glorious,
Raryas, 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 Illahu.